Basta Ilocano. Nalang agisupot igado. What's up kakasinsin ko nga napipintas ko nagagwapo ayan. Nagsusubliman natin nakasinsin yung napintas. What? Kat awan nga roti vlog ko tata nakakasinsin ta. Nagbisi ang amin kakasinsin ana. Namiss kayo, namiss ko ag Ilocano. Won. Kasinsin ana won. Kat tatagarod kakasinsin iti pabuyak pa lang kanyayo kat agi inararamid ko nga memes. Won agi nag booms kas agi nagbo-boom nga meme ko iti Facebook. Kakasinsin ko nga napipintas ko nagagwapo. Iso pa lang tibuyaan nyo ana won. So, ate nga rin kakasinsin nga may memes nga ipabuyak ka niya yung kasinsin kat kwa. Agi di Ilocano memes ko. Agi di totoo nga Ilocano ta. Agi di paglan nga Ilocano. Sure nga maawatan nyo agi di nga memes kakasinsin. Kat agi di Tagalog kada other language. Except kayo pa lang sis tani para ta Ilocano pa lang. Don't worry kakasinsin ta. Agi di yung hindi nakakaintindi ng Ilocano. Isa ronok to kanyayo. Isa ronok agi di Tagalog memes ko magkas jay. Miss kayo. Ate pa natin buyaan nyo kakasinsin. Compile ko para kanyayo ay ayaton kayo amin buyaon nyo anawon kakasinsin mahal na mahal kayo. Let's go. Basta Ilocano. 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 LOL! Basta Ilocano. Basta Ilocano. Nalang agisupot igado. Agi din dati jujowa na taapo. Mangkat pansit. Tapno, bumayag kayong basit. Basta Ilocano. No naggaputi punsyonan nga nakangiit, sigurado. Adda sinamit. Nagbaliwan ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat payag maligsenin pati lang ken ugali jakon matarosanen awanen ni ilok. Agi di magraro mi taapo. Mang kati tambo-tambo. Tapno madik. Hoy ex! Mukha kang aso! Sabi ko psycho. Hoy, ano yun? Makataktaki ka? Alam mo yung best feeling? Apang ka lang arod makipakanin. Nagaduman iyawid mo ka makanin. Agpaypay so ata lods. Tagi di daduma. Apan nagarod makipanganin. Agitugot pa'y si Lupin.
Basta Ilocano by 3. Basta Ilocano. Nuad dati budaan. Number 1 tipilaan. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. LOL! Jack meten mataro sang tigtignay mo analimit. 2 beses na yan! Unak mo tay ka din ng asawa, tiin ka, ipatpateg. Nagtudtudo, han mga kukak ti mangmangag mo, kundi ek, kasjay, sa bali mo ti uni ti tukak ka. Ek, ikaw lang. Ay, anak. Sa bali mo't unin na tito ko, ayan me. Kwa mo't, pwede mga ek. Kwa, ok, won. Ok, ke kayo. Ok, ke kayo. Ako si Lakas. Ako si Ganda. Ako, si Lily Cruz! Ako, si Lily Cruz! Ako! Ako to, si Natoy, na mahal ka. Ito si Natoy, na mahal ka. Dula video. Ako na BCB nun. Naibos igadon. Sikat timteng, ariri mo ko'y biyak ko. Nasimbeng ang patuno, itanket na kiro. Diyak mailimen, nga nakanagayat ko. Ngem, agamaka, tamukha pakaisagmaka. Uy, sika, madim sa isayangan na oras mo itang tao. Nung di nakakayat, agsapol ka sa bali. Sa pulon nak. Naa. Nagapungay na sa pulong kapay. Oh, di patak mo lang Orion, men. Naku ko nga eh. Agitid ka na. Ano yung papakain sa pamilya ko? Awan pa kaya lamit, Chay. Importante, agitid ka ti patak mo. Madi ka mamay tinga makipulutan ka makiinom lang manon. Oh. Kalaban ako ng pataya sa'yo kahit patayin mo pa ako. Apit agungot ka nga eh. Ay, tandaan na, mawan ibisibi nun. Kaya, ta kanyak pay lang. Pasalamat ka. Paborito. So, agita nga rin ka kasinsin, agita na memes ko, agita best of kasinsin TV memes ko na nawon, kat binuyayo ko ma'am amin, won, no nabuya di Facebook, ulitan nyo to, yun, kat na na-combine na nakakasinsin, won, ayayatin kayo, kat agita Barbarotti channel ko, kasinsin TV, ulit man na, click the subscribe button and the bell notification tap na ma-update ka, TV videos natin, kasinsin mo nga na pintas. Won, kat agigita tayo nito sa marunong pa nga videos ko kasinsin, taparagsakan kayo manon, won, ang jolly manon kasi dyan nga videos, ana, para kanyayo kakasinsin, ay ayatin kayo garuden kat, maraming salamat, ini pinagboya yun at agigi memes ko, isa ronok agigi kwa, agigi memes ko nga Tagalog para kanyayo, mat agigi madi makawati Ilocano, aman. So, adi gargan kakasinsin, agigita tayo naman sa ronok video ko, anawon, bye bye, maraming salamat sa panonood.